Ngibingelele ngani zakwethu nginamukele kuyona i-channel it's Chef The Soul TV News ngani zakwethu ke la esesathola khona ke udaba ke futhi olithinta ke umfana kaMseleko ogama lakhe ke uMpumelelo Mseleko indaba ke nje zakamuva ezithinta ke lapha na ke isigameko esesenzeka lapha na ke bathi ke uphi ke isemzumbe la khona ke benomuntu nje wesilisa obekade ke ngizothi kade gaxile ukugaxa ke ngikhuluma ngakho bafethu umuntu okade kahle kahle ke ephethe naye ke ivolovolo wafika ke lapha na ke khona kwaMseleko ngamahebezi ke abantu ke akade ke bezwa lona lolu daba baseduzane ngizothi ke imthombo ngamanye amazwi wathi ke ufisa ukutholana ufisa kahle kahle ke ukuthola ke umusa Mseleko lapha na ke lo muntu ke uye wafika lapha na wathi mayebuza ke ukuthi ke ukuphi noma ke ucela ukuthi ke abonane ke nomusa Mseleko wangakwazi ke ukuthi ke abonane naye i-intruder ke le was reportedly injured during the confrontation phakathi kwayo ebekhona ke phakathi kwakhe noMpumelelo ofuthi ke ila khona ke naye uMpumelelo acte fast khona ke kushuthi ke ubebona ukuthi kahle kahle ke ubaba wakhe ke usengozini noma ke kwayena lo muntu ke okhona lapho ngaleso sikhathi ke egcekeni uyingozi so wase ke naye ke ngokwesibindi ke abe naso wakhipha ke naye ke impahla ke yabona ukuthi ke engakwazi ukuyivelela ngayo wase ke ebhekisa kuyona le ndoda ke kodwa ke imithombo futhi ke lapha na ke iyachaza ukuthi ke lensizwa ke kaMseleko ikwenze lokho ngoba ke ithi ke ivikela ke umndeni wayo so nabo ke abomthetho ke lapha yana ke kuthiwa ke ba busy ba investigator ukuthi ngempela ke lesigameko sithe masenzeka nje besenziwa ke noma ke besenzeka ngaphansi kwayiphi ke imigomo noma ngaphansi kwayiphi ke imibandela lana ke isimo lesi siphinde futhi ke sibheka kahle kahle ke abomthetho lapha na ukuthi ke ngabe lo muntu ke ekuthiwa ke ubefikile lapha na ke kahle kahle ke inhloso yakhe bekuzokwenzani uyabona njengoba ke egcina ke eyithola ke eselimala noma esilinyazwa uyena ke umfana ke kaMusa Mseleko ogama lakhe ke uMpumelelo yikho ke uMpumelelo bafethu ke etrenda kangaka because ke kunesigameko ke esenzeke kubo ngesikhathi ke kunomuntu okade uzobona umama wakhe lo muntu wagcina ke esedubuleka ke ngokwabezindaba noma ngokwama reports lapha na ke la ukeda nje bafethu lana ke Impumelelo has faced criticism on social media for his behavior in the latest season of Uthando Nesithembu with viewers calling him out for his unruly actions so yeah nakuyona ke isizini bafethu ke le entsha ke noma ke le esanda kuphela nje bangxeka abantu abaningi due to izinto ke azenzayo due to mhlambe ke indlela ke a responda ngayo towards ezinye ke zezinto but then ke ezifuna bafethu besicile kakhulu kule yakhe ne confrontation abe nayo phakathi kwakhe nalomlisa ongaziwa ke obefikile lapha na ke emzini wakube ethi ke ufuna ubaba wakhe if ever kwakuwe lona ke wena wawungenza kanjani mhlambe ke if ubona umuntu osolisayo ebaleni lakini kodwa ebethi ufuna ubaba wakho futhi ke lo muntu ebe ehlumile wena ke wawungenze njani nganza kwethu ungangitshela ke la engage with engage nathi kuyona ke le channel ku comment section ungakhohlwa ke ukulike futhi ke uphinde ke subscribe kuyona ke i channel ake sibonge manje bafuthu for ukuthamela yona le video ningakhohlwa ke nganza kwethu ke ukuyishare le video if you find the video informative danko